KHYC hapo kajing alam General Secretary Sipai Roy Kupar Senrem kilahir kasnong baikam kabahap hapo kajala Assam hakashipau tarik unai lur ar puar kajing let yakundu nakaseng kalong halor kajing wan ud kinong shnong bat kajing kwa bat jing trang jungki banyo rung no Megalia kipat kani kasnong kilapan pau kajing sngo kemen ya kani kaseng kabala shim khya ya kajing kerpat jungki kilayalam ru ban pin iya upud usam kasnong kani kasnong kadi kaba imtang na kajing rab ukwa tempau ka Sorkar Assam kaladon kajing tumu ban kan thobe kate kasnong khasi haka wildlife sanctuary bat kinong snong kilapan sngo bakani kanbu jing e bhai ki kajing poisha Assam kani kasnong kalong na kajing tul trekam kirang basnong hadu menta kumbalai puhnyo tali kilong yeng khasi bat panar kiladon hapo kani kasnong but hakata kajing soy kiladon kajing penbet jikin rifli ki jakang rifli ki sector but kawai ni kita ki sector kadai rata cera sector di hakata karata cera sektor kat kumba kalong menta kajing penbet kut apa dengan Meghalaya bat Assam kumba kapau kajing ko yung bakasnong rata cera kamalidor bat ka border perdet kinhap no sa Meghalaya bat kut usam hak baka kasam kan pet kan dai nadu kamalidor bridge kajing king malidor bat ki jingya sam ukut kindai ban penyaklat ya kata kan dai takawak malidor di banpet yang kijing tho kamlong ko besuk ini bantul ko kamut ayu nang nu stang uput usang kita jingwan mentang si ka jongi kolong ban lap dara ki jong ikmat ban yo i o kumlu bangi ngila ban yarap ki kakum ka jing supu ka jongi kolong ba kani ka snong ngadu ba ki briu ki jong pi ki temen ki jong pi ki wan ban syong ban sa kani ka snong kadai lamba ka jingnya penbet ban wan ban rep ban riang ini ki jaka ke bahap apa asa dari jaka sa tum gajing suku kajong ni kele sia usnam khat nai spa nyo puar por bengiyo la kajong kajela katum ka North East Reorganization Act la don gajingnya penbet mo yo usam nadu na e on stang ka Assam nadu na e on stang Meghalaya ki kumbalaong mene dai ini gilong kami benya tu le sia to ka por pat kala adon gajingnya jit jong pinang ni hi baki kwa ba pin hak sa asa kumbakalong menta lesi kalat kalenti ka beli banwan biang kadang kajing penbet but apa yang ka jela ka jongi ka jela Assam tika busufi kalong ba kada day bang ngila tip ya kani kam aswa jong kani kajing submit ya ka MOU la ne kajing wan to kini regional committee ka kam kan hampun suk ini namar ba ka Sorkar kalasna ya ka regional committee na benta ka East Jandels district ya bola kli da uba snya halang dhar kumu chairman jo ka regional committee kajing sya ka regional committee ilade ladi kalade ka kamram ka jongpi kum kinong snong lada pikwa bandon baka Meghalaya dan bandon no sya ka jela Meghalaya pilade kan ajing tho rek kum kajing tip ka jongi ka jing sutu kalong ba lampoi ka kajing tho kan kalong ta wala kataru nakalian jo kaseng niu lawan menta kasingi kani ka jaka kani ka snong ka jongpi nila sutu ya kajing e ka baki ti ya kendo kum kinong snong kum ki pardo parasna mi dongi si ong ka kentin maka jat penriu ka jongi ngi don tangkowe ka jat penriu mo penar hoy war maram lengam mi tangkowe ka jat penriu maka ta ka jat penriu nyok trap ka lada ki jat lada khat jong ka jat penriu ka jongi lada usong usa ha kan nu ka jaka do kum ka seng lada ki don kam ka jing yarap ka jongi ngi kloy bandan ka ta ka snong maka ta ka jaka ha kan nu ka jaka ka baki bisong bisa mentang singi lawan ka jaka ka jongpi kumbang ong epi kawat ngimdei kabor kabala banrai berpenhap epi sa Assam dan berpenhap epi sa Meghalaya dekai kabangi ngila banle kalong ban persyang la ibo ribaret ban yarap epi hakalenti kabangi ngisudei bat ngisongla ban yarap bat kumbang alai keren ni ki samla ki bawan na terus ni hapo office ba ka initiative la ni kajing stang kadai banlong na pi pat kamdei nangi komot bagi jing tho ki jing tar ki di banwan na pi ku kino ni kum kaseng kay kabangi ngila banle kalong banyarap epi lalong pidon kam banya kendu yano ngila bantawi kila kilenti bapi pila banya kendu lalong ba ngin pensau thu ya ka Sorkar banbu ka jing dawa mat ya ka Sorkar ngin yarap ya kata ka jing don kam ka jongpi like initiative na ni kata ka jing stang pa ya ka kam ka di bantay na pi ng song kabama kalong ba menta kas ngiwan le se hang ni ban pikan snow mo pi yang kita jing jongpi bapi kwa bandan sa Meghalaya Dela siya ila si ngimi na kani hi kaju kasnong kajong pi kaban ong pat em ngimpa ngikwa bandan sa Assam tangalong kating leran yang ila dangi ni siya magani siya de kajing kentu kajong iya pi kalong bala da pi kwa pitrang
bandon hapo Meghalaya bandon lang bat ni nakaju ka jalamu kung pipilong ni adon ya kaju kajenmut jang perhat kaju ka rukom bud ya kaniam rukom kaju kajingya batkur batkha kaju kajing kabam gadi karyam gabet so tenat hiban ya don lang haju kaju ka mo kaju ka jala kaju gari ka jongi di kajing tentu na kalyang ka jongi kajing ajing mut kalong ba kamahalong ini si baka initiative pagkajing sedang kadiban sedang nang ni nanti ada tiadon like posan ye like posan kan klik ye like penyo ye kaumat pabarak kita ki like penyo hoit ngamtep baro tingila ekonomio telada kam majority dan iki bebo ni kinong song nang ni ibede kordo persang di yong ni ikwa bandon sa Meghalaya kamot kadi banwan gajin po kabasay na pi nang ni sa kibor kibede pet kabaningkong Saudisi jong ka East Jantel district na kay na kalyang jong pila adon gajin po kabalaay kabaar galong ikinong mi ikmat na po East Jantia bagkumpyo na po Jantia hamtam ya yaw chairman jong regional committee hajing sisya kato regional committee kalakut kapot rekam gajong kana mabakila dapat summit ya bagajong pi Shwaba u chief minister jong yung sign ya ka MOU kapateng atli arnut chief minister regional committee nang ni na po East Jantia kabala alam mat ubak senyaw bahalang pila dap ban submit ya ka report gajong pi pada kata ka report kaba makiki submit ngiklam yo iya kakateng ng kusnong paikam di halor kata banore le sige ya sign tang ya kata banong ban penpai gisnong karata cera kamalidor bat ya kata ka bordar berden panhak no suko Meghalaya di wala kataru kambuong pi nadu kabasdang kajingnya keren yung kasorkar kalong bet halor kata ka give and take policy nani kabaya ay yesim ngasngo bangimday bandu jingkerman namar ba kung mangilaong pilayo ihi kada kasorkar jela kajongi naka 11,000 square kilometer kajaka kani ka phase 1 kabangi ngiklim kung gajala banyo na Assam lada siteng nakata kasorkar kajongi ka ay syapo Assam dengan try ka Assam ru kabolong try ni jaka kanom ya kala da kadon gamon jong sorkar kajongi ban ay lani ngisutu bagajing long try jong ni jaka le si kanday po Assam kadi ka sorkar Assam lada kadon gajing penbet yang akli gijala natry ka sorkar Assam ru kan hak ban sngap namar bala da ka sorkar Meghalaya kala ban ay ka jaka ka sorkar Assam ru kala ban ay ban ya sim lan ban ya ay ka jaka tinakaliang jong kaseng suban kentu yati kawai galong ba kabasdang karibandan kajing teli jong kinong song nang ni tamday ban mi artli gisud tadapi kwa bat pitrang ba kani gasnong jong pi kini jaka jong pi kinha po Meghalaya kadiban mi tang ko gisud bat ya kata pihak ban le no kam kloy ru ban ai no e kajing ko bat kay kabangi ngila ban le na kalyang jong kaseng galong panyalam bat bandon lang kan kasenda jong pi kadapi don kam yang iya kanu ko bat kabasa nang ta hadin ba fi fila ay kajing ko go fere jong pi kadapi don kam ban le ye kendu lalong banyak kendu ya deputy chief minister lalong ban kendu ya ki chief minister ni ki minister ya si nakaliang jo kaseng nila ban yarap halo hakata ka bentaru ban banyak kendu ya pi syakibor ki badai pet di kabalat nang ta kajing yarap kajongi kalong bangin yarap ban yakren ki kibor ki badai pet ya pi bat kumbalaong ni ikong mene wat kandai kajing persang kajongi bangin yale hiban banyarap di kumno ban poi sa po jala Meghalaya di dalong pat ngan keren senan lalong pat ba ngimla lani ka tan yangi di kum gaseng kum bakiong yangi ba ngindon ringkat bati pat nang ta kajing yarap kajongi kalong bangin yarap ban yakren kibor ki badai pet yapi bat kumbalaong ni ikong mene wat kandai kajing persang kajongi bangin yale hiban banyarap di kumno ban poi sa po jala Meghalaya di dalong pat ngan keren senan lalong pat ba ngimla lani ka tan yangi di kum gaseng kum bakiong yangi ba ngindon ringkat bati ngin nya don ringkat bati unit ki jongi ki district ki circle ki jongi ki don sekani ka jaka ka bayajan bati po napu circle ni don ka circle po napu kabala da ki don kami ki ngira ka jongi nuno ko pon nila bandan ki jing don kam ki jong kia kani gasnong kaba lesi lakata tali kisnam ka Assam kung ka sorkar ki klem le ya kita ki jing lesi ngila ban ped nakabangin yung kendu ki bor ki badai ped nakalong mangihap ban let sa po Assam nakalong mangihap ban let sa po ki office sorkar po Assam pada don kam yang ikung kaseng ninya nginyarap di nam ta kata
Hindi ko pa doon kami ikalong bangit persang pat kumno ba kajing krang ko jong pi bakit kwa ban po sa po Meghalaya ngirong ini at hawi kila kilinti kumno ban po sa katakasong di ngamda doon si bune lada ka doon ka jing yakren ka jing ajing mut nakaliang ka jong pi ngin yakren ini ajing mut dari nakaliang jong seng ni subu tang kawai ka jing pular ma jong pi kalong balada pi doon kami ngi hakanu no ko po dan hakanu no rukom ba pi doon kam ka jing ara ko jong i kaseng ka jong i ke choi si kandon ringkat bat pi haman lagi por bat ikap ki baki pidan kam sitang na kini gintian ta dadang don ka jing ekren nginang ekren kam de e ka meeting ka jing sha ka jing wan ka jong imtasi ka de ka jing kendu ba jing wan pet ka jong i kini ka cakah na mangin soto namar bala de pet na kikot kisla ni pet na ka map ni pet na ka kor internet ngim soto ba na e ka sedang ha e ka kot ba kumnung ila ban punya jan yang ninga sunong ka jong pi na mangin yo rong chopo Meghalaya te ka jing wan ka jong imtasi la sing ila la bat ni kala habsha yang iban soto ka don ha e ka ta ka bai kam dan ka jangai kumnu ngilak banta ka ban perpoi sapo Meghalaya itang de kini kentin kublai sibun mengal OMP nang ekren lada bidon gitu ekren nang ekren lada kamdon tim ajing mot piru kay ga pamidai bande bat ngin yalit pet nang ala awai kini gijeng kani ka kajing kendu kajing song kajong ila sing chi pet di jaka jan kumnu sa ka bodar perdet mo ka bodar ni hajan nang ngin sulko ban kadang idon kam ban tho kajing tho nakaliang ka jongi ngin sa bat kawe nakaliang ka jongi ngin sa ajing tho sa government namar bangi layo pediang ni city ka baan nakaliang jong kinok song snong ban kerpat yang iban yarap yang ni banta tinga try mar sundlet nang ni la siya kini katayo ka panuan nakaliang jong maseng sa ajing tho